This is Team No Healthy. Let's go. Hello guys, tuna hian GPay mga online bill, electric bill pek tan tuna kan lo clear hawang amasain he app GPay khanin lu tanga in lu so eta anwai khon bills ti khu eroi na ko khu an poem khu click turani bills ti khu an click ang chuan kan click suwa hi ron langa payment category sa utility bill sa kwan electricity ti alang ko electricity ko kan click lang ti chuan electricity kan click suwa chuan he state shang pay na turo ni ta kini chu Mizoram kan ni wangin Mizoram Power and Electricity ti khu kan zonga nga alo lang nga kan klikang Mizoram Power and Electricity eroi na ko hi click turo ni chuan kan klikang ha kan electric bill account kami account le emi GPay app connect turo ni ki achunga khian ki no account link kan dita link account di khian click turo niya link account khian kan link account kan me so khi customer number le account name alo oma ta khianin kan bill receipt pa khan customer number le account name mi oma kha kan ena kan chumai kan chulut mai do ni chumi sha thiam lo tan chuan to example kan lo pachinang entina account number hemile account name pikan lo ta sinta ai chu enter na example thai bill receipt hi kha hai tai eroi na ko china hianin consumer number le consumer name account name kha ni ta kha langa tur chun khami an fill up zo ka chun hai pay bill ti khu tin ron lang to nga ti chuan pay bill khu kan metanga asau don ani mai ni